Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 17 igitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomakomeye ariko aragenda agarukwaho arabana n'umutekano mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turareba iri kubera mu buraruko ndetse n'ubumanuko bwa Kivu hakomeje kugenda hibonekeza ibijyanye n'indwano zikomeye. Ni mu gihe kandi imyiteguro y'urugamba igeze ku rundi rwego. Ibi rero bikaba bigaragazwa na morale des troupes nk'uko tugiye kubirebera hamwe, tukareba kandi biri kubera kuri centre de commandement mobile ndetse na phase de pré-offensive. Turebe uko bimeze. Umutamara ari buze kutubwira byinshi kubiri kugenda biboneka, aho imwengaza kutubwira ko bimeze gute. Matebo muri Mwenga hakorewe icyitwa mbushi idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Turaza kumva yambushi ikorewe muri Mwenga, bikaba rero bihura neza n'amakuru akomeye aho turi buze kwabwira imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda igaragara, tukababwira dispositif de prépositionnement gutegura ingabo aho zitangirira igitero. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na ravetoirement, bijyanye no gutanga ibikoresho. Turebe kandi bijyanye na offensive coordonnée, turebe ibijyanye na double encirclement, buryo kugota umwanzi impande zombi buri kugenda bukorwa. Turaza kwinjira muri zone de interne opérationnelle, turebe biri kugenda biba. Turanyura kuri poste de défense avance, ibirindiro by'imbere turebe biri kugenda biba. Turaza kandi kujya muri territoire ya Rucuru mutamaze kutubwira ko bimeze gute Rucuru. Tuvugana ibintu byongeye kumera cyane muri territoire ya Rushuru mu bice byinshi bitandukanye ahitwa Rwamarehe. Urugamba rwakomeretse kandi turaza kumva ibiri kubera Rwamarehe aho bitangazwa ndetse bigaragara ko urugamba rukomeye rwiteguwe mu buryo bwa gisirikare. L'attaque Syrie Ruchuru avec les soldats spéciaux ordre d'engagement. Byose turaza kubirebera hamwe, turabiri kugenda vyibonekezaho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko imyiteguro ikomeye iri kuba itandukanye n'iyigeze ibaho mu bihe byabanje. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na access direct au mine de oro et colta aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko kubera ubutari buri mu bice bitandukanye buri ruhande rwakajije umurego bitewe nuko rushaka inyungu kandi ruharanira ko narwo rwagira icyo rwungukira muri kuba. Byose rero ibyatumye imirwano ikomera yongera gufata urundi rwego. Turareba superiorité de fait, uburyo bwo kurasa kurura biri kurutana uko bihagaze. Turebe kandi biri kugenda biboneka. Turabwira ibijyanye na reconnaissance en force opération gushakisha umwanzi no kumenya aherereye biri kugenda bikorwa hifashishijwe drone zazanywe na FARDC ndetse na FDNB. Ni mu gihe kandi muri aya makuru turi buze kubabwira inkuru ikomeye itugezeho kano kanya igaragaza uburyo muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bibaye ukundi kunda. Amakuru haravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi zirimo kwitegura gutera twirwaneho muri Mikenke. Turinjira turebe ibiri kugenda biba, turebe tiré de suppression, turebe mu wavre enveloppante, turebe infiltration de secret, turebe charge explosive. Turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe ibiri ko biragenda vyibonekeza bijyanye na repli tactique, barrage d'artillerie à 6 frontières, litissage ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye n'ibiri kugenda bikorwa na force spéciale. Turaza rero kubabwira ibijyanye na strategie ziri gukoreshwa zidasanzwe. Rero umwe mu bakomeje kugenda bakurikiranira biba hano ari buze rero uyu mutama kutubwira ko zifashe gute uko zindi axe aho by'umwihariko muri Rucuru naho za gukomeza tubwira n'ibingibi. Territoire ya Rushuru berekezwa mu misozi ya Rwamarehe, abandi berekezwa muri misozi ya Kinyambuhu kugira ngo bajye gucungayo umutekano ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru. Ubu turi kuvugana situation ni hatari mu bice bya Rushuru naho ibintu ntabwo byoroshye mu gihe gito. Ibi rero ni ibijyanye na deployment muri territoire ya Rucuru, nayo n'amakuru ari kuvugwa bivuga ko hakomeje kugenda harungikwa ingabo mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi mu bice biza Masisi naho bitoroshye. Umutamaraza ko tubwira ko Masisi bimeze gute. Nyuma
yuko muri teritwari ya Masisi hakomeje kugenda hagaragara icyitwa ngo gufata abitwa intasi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, ubwoba bwabaye bwinshi ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi bavuga bati ibintu bishobora kutuzambana cyangwa se ibintu bishobora kuza kudukomera cyane ukurikije buryo ki ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje gukura abasirikare benshi cyane. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye twumva ibiri kubera mu teritwari ya Masisi. Ni mu gihe kandi Warikare turibuze naho kubabwira ibiri kuba Warikare bimeze gute Mutama. Tuvugana mu misozi myinshi itandukanye yo muri teritwari ya Warikare haracyagaragara icyitwa imirongo migari cyane cyane y'uruhande rw'isi. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye nabyo turebe ibiri kugenda bigaragara mwagezweho muri politike ndetse n'ububanyi n'amakungu. Turabwira ko ibiganiro kugwanahana imfungwa hagati ya leta ya Kongo na FC bikomeje kuba imberenge. Turabyinjira mu buryo bw'iramvuye turebe icyo abadiplomate bakomeje kugenda bagarukaho ndetse n'icyo abasesenguzi bagarukaho. Mbere ko twinjira mu buryo bw'iramvuye twumva Mutama, reka ngusabe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mbere ko twumva Mutama tubwira ibijyanye n'ibiri kugenda bibera wa Rungu, ni munyemere tubanze tubabwiriye inkuru iri kuvugwa ku gisoda cy'u Burundi kiri kwitegura nacyo imirwano ikomeye. Amakuru dufite aravuga ko nubwo hasinywe amasezerano yo guhagarika indwano hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba M23 ku igenekerezo rya 14 gitugutu 2025 Doha, amakimbirane arakomeje mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, aho imitwe y'ingabo z'u Burundi FDNB ikomeje kohereza mu turere twinshi twa Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga ndetse na Uvira. Ibi byose rero bikomeje kugenda bishimangira ndetse bigaragaza ukuntu urugamba rugiye gukomera kuruta uko byigeze bibaho mu bihe bizashize, nk'uko amakuru ari guturuka mu duce twahitwa Remera, hitwa Muhuzi, abitangaza ngo ingabo z'u Burundi zirashaka kwitegura igitero icyo ari cyo cyose cy'inyeshyamba za M23 no kwerekana ko zishobora kuba zarinda Uvira ndetse no mu nkengero zaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turajye muri Fizi wavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi yagize ati abasirikare b'abarundi bifuza gutera twirwaneho imikenke. Makuru ari guturuka muri Wazarendo yatubwiye ko iki gitero kiri hafi, nkuko rero abivuga. Amakuru yakusanyijwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi aravuga ko abasirikare bagera ku 10,000 mu Burundi boherejwe muri Republika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafatanye na FARDC hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo zishyigikiwe na Kinshasa. Intego ivugwa no guca intege inyeshyamba za AFC M23 nkuko rero bigaragara. Dans la région un terrain armé attilé agrément de arrestation Twirwaneho un groupe armé composé principalement de membres de la communauté abanyamurenge active dans le sud Kivu. Twirwaneho était considéré comme allié du M23 avec laquelle il y a coopéré militairement dans plusieurs zones montagnes nomonante entour dominemwe ete mikenke. Nkuko ubutumwa bwakiriye bubivuga, aho bivuga ko muri Kivu y'Amajyepfo indi mitwe yitwaje intwaro nka Twirwaneho igizwa n'abanyamurenge ihangayikishijwe bikomeye n'ibikomeje kugenda bigaragara, aho bitangazwa ko mu bice byinshi by'imisozi cyane cyane Mikenke ndetse na Mikenge ubwoba ni bwinshi ko ibitero bishobora kuza kwibasira abaturage bikangiza byinshi. Mu nyemerero duhite twakira Mutama none watubwiye ibiri kubera Mwenga mu buryo bw'iramvuye turabe uko ibintu bihagaze, aho rero abariyo batubwira ko ibintu bizabaye bibi cyane, bizabaye shambarde nkuko babitubwiye. Mutama tubwire ibiri kubera Mwenga. Matebo muri Mwenga hakorewe icyitwa mbushi idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ni nyuma y'uko kandi umutwe w'intare zasarambwe warutangiye kuzamuka werekeza muri ya misozi ya za Kabitebo no mu bindi bice bitandukanye usatira umujyi wa Mwenga. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Mwenga. Ibi kandi nyuma y'uko uyu mutwe ukomeje kugenda usatira iriya misozi itandukanye ya za Bisembe ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twa hano za Mizinga n'ahandi
n'ahandi hatandukanye. Biragaragara yuko FRDC yagarukanye ingamba zidasanzwe cyane cyane kugenda itegera mu nzira uyu mutwe bitewe na operasiyo uri gutegura. Bikavuga yuko kandi aha hantu muri Mwenga hashobora no kuza kubera urugamba rudasanzwe, ni nyuma yuko uyu mutwe wagiye wigarurira ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Matebo ndetse n'ahitwa Kiyona, Biyonga, Maga, Biriza ndetse kandi n'imbi n'imisozi itandukanye. Bivuga yuko mu masaha y'ijoro ibi bice byamaze kwigarurwa n'uno mutwe, ariko nanone bikemezwa yuko mu gihe gitoya bitewe n'abasirikare bamaze kugezwa mu misozi yegereza Birembo hariya mu misozi igana za Kigogo ndetse n'ahitwa za Kabiromba, urugamba ruza gukomera ndetse kandi rushobora no kuba ihurizo muri no misozi ya hano za Kabiromba ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya hano muri Mwenga, aho ubona yuko ibintu byahindutse ndetse kandi byakomeye ku rwego ruri hejuru. Ni ibiroro biri kuvugwa i Mwenga nk'uko Mutamba yatubwiye mu buryo bw'iramvuye, ariko hagati mu yandi makuru twakiriye biragaragara ko havutse ikibazo gikomeye ku birebana n'ibiganiro hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa AFC. Mbere ko turi buze kujya ni Rucuru tureba ibijyanye n'imirwano ikomeye iri kuhabera, munyemerere dusimbukire muri aya makuru arabana no nibi tubabwira ibibereye mu bijyanye n'ibi biganiro. Benshi bavuga ko ibintu byabigiye kongera kuba bibi, byaba bibi ibyago bigasakara ku baturage bari biteze ko ibiganiro bigiye kuba igisubizo, umutekano ukongera ukagaruka, abakongera bakaryama bagasinzira. Nk'uko rero amakuru harabigaragaza, ibintu ntabwo byoroshye. Reka turebe mu buryo bw'iramvuye ibi kugenda bigaragara. Kuri iyi nshuro impande zombi ziri kuganira ku ngingo yo guhererekanya imfungwa nyuma y'ukwezi kumwe zemeranyije gushyira mu rwego rushinzwe gukurikirana iyi gahunda. Ni gahunda kugeza ubu iri mu ngingo zigoye cyane ko zigomba kuganirwaho mwabiriya biganiro, kuko nubwo Kinshasa imaze amezi menshi yemeye ko igomba kurekura abantu bo ku ruhande rwa AFC, ifite ubu ntabwo irabikora. Komite mpuzamahanga Croix Rouge yahawe inshingano zo kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyeho mu kumenya, kugenzura no kurekura mu mutekano imfungwa zifitwe na buri ruhande. Yatangaje ko igitegereje ko leta n'inyeshyamba bagera ku bwumvikana. Croix Rouge yagaragaje biriya biganiro nka marathon aho kuba sprint, bisobanuye ko urugendo ruganisha ku isozwa ryabyo ndetse no kuba bizagera ku musaruro rugomba kuba rurerure nk'uko bitangaza. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI iravuga ko ifite amakuru y'uko ibiganiro kuri iriya ngingo bigomba gutwara iminsi barirwa muri mirongo, gusa ngo ku ruhando rwa diplomasi hari icyizere ko impande zombi zishobora kugera ku bwumvikane. N'ibiganiro kuri ubu bikomeje gukurikiranirwa hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Bifuza ko Kinshasa na AFC bizashyira umukono ku masezerano y'amahoro nyuma y'uko leta ya kiriya gihugu yasinyenye amasezerano n'u Rwanda ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Kugeza ubu uruhande rwa M23 ruvuga ko imfungwa zayo zibarirwa muri 700 arizo leta ya Kongo igomba kurekura, mu gihe umubare w'izo leta isaba utazwi nk'uko bimaze igihe bigaragara. Ibiro nibyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi mirwano ikomera. Reka twongere twumve Mutama atujyane mu bindi bice, by'umwihariko tujya muri teritwari ya Rucuru turebe ibiri kugenda bibera i Rucuru ubijyanye n'imirwano. Rucuru bimeze gute Mutama? Tuvugana ibintu byongeye kumera cyane muri teritwari ya Rushuru mu bice byinshi bitandukanye ahitwa Rwamarehe. Urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo muri Rushuru. Ni nyuma y'uko kandi umutwe wa M23 bivuga yuko hari imisada yaturutse hafi y'umupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imisada ije kwifashishwa mu bice byinshi bitandukanye bya hano Bwera, Kagera, Kinyambuhu ndetse kandi no mu tundi duce dutandukanye twa hano muri teritwari ya Rushuru. Nk'uko amakuru kandi akomeje kugenda aturuka mu bice bya Rucuru biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi bice bya Rucuru mu gihe gitoya ngira ngo nagiye mbivuga maze iminsi mbigarukaho nkubwira yuko biriya bice byegereye ikiyaga cya Edouard cyane cyane iriya misozi yazakagira umutekano uriyo utoroshye ndetse kandi bikomeje kugenda bigora uno mutwe
akaba nayo mpamvu hari abasirikare bari guturuka za Mayamoto hariya muri teritwari ya Rushuru berekezwa mu misozi ya za Rwamarehe, abandi berekezwa muri ya misozi ya za Kinyambuhu kugira ngo bajye gucungayo umutekano ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru. Ubu turi kuvugana situation ni hatari mu bice bya Rushuru, naho ibintu ntabwo byoroshye. Mu gihe gito cyangwa se mu masaha make dushobora kuza kuvugana rwose ndi kubabwira yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura muri no teritwari ya Rushuru. Ni mu gihe uyu mutwe ngo amaze gukora ubushakashatsi ugasanga nibuza ku kigero cy'abaturage bagera kuri 30% batuye muri teritwari ya Rushuru mu bice byinshi bitandukanye, abenshi muri bo ngo bari gukorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Birumvikana yuko rero ibyo bintu bishobora kuza kuba ikibazo ndetse kandi bikaba ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, kandi bikaba n'ihurizo ku ruhande rw'uno mutwe kuko uko umunsi ugenda uzaza undi n'ubundi bamenye yuko FARDC iri gutegura ibitendo bidasanzwe muri teritwari ya Rushuru. Nicyo cyatumye n'ubundi uyu mutwe uhagurukira kuzana abasirikare benshi, ariko bivuga yuko ibi bice bishobora no kuza gukoreshwamo drone ziri mu bwoko bwa CH4 ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara bivuga yuko ziri gutegurirwa Butembo, zishobora kurasa mu buryo butunguranye cyane zimanuka zirasa mu birindiro bya Arimbongo zinerekeza muri byerekezo bya hariya muri teritwari ya Rushuru. Ibi rero ni ibiri kubera muri teritwari ya Rucuru. Ni mu gihe kandi Masisi naho ibintu bitoroshye. Masisi naho urugamba ruhari rurakomeye, reka tubanze twumve. Nyuma yuko muri teritwari ya Masisi hakomeje kugenda hagaragara icyitwa ngo gufata abitwa intasi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, ubwoba bwabaye bwinshi ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi bavuga bati ibintu bishobora kutuzambana cyangwa se ibintu bishobora kuza kudukomera cyane ukurikije buryo ki ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje gukura abasirikare benshi cyane mu byerekezo bya hariya ku muhanda uva Goma werekeza mu byerekezo byo muri teritwari ya Masisi, cyane cyane iriya misozi ya za Mitumbara, imisozi ya za Kirorirwe, Bugembwe na Busangara. Bikaba biri gutuma rero abaturage benshi begere hariya mu bice byegere mu birengerazuba bwa teritwari ya Masisi, cyane cyane mu byerekezo bya hariya za Bushangana no mu byerekezo bigana hariya muri za Warikare, utibagiye mu byerekezo bya Kishanga ndetse n'ahitwa za Mweso. Abenshi muri bo batangiye kuhikura bari kwerekeza ndani ya ndani mu mujyi wa Goma, bavuga yuko mu gihe gitoya, mu gihe FARDC yabayubuye ibitero muri Warikare, ngo ibitero bishobora no gushegesa abaturage batuye za Kishanga, Mweso n'ahandi hatandukanye, kuko n'ubundi misada y'abasirikare umutwe wa M23 turabona yuko iri guturuka hariya mukuru wa musozi strategique w'Imweso, aho M23 ikomeje kugenda ikura abasirikare bari kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Warikare, cyane cyane ibyerekezo bya Petit Burayi, Marimo. Ariko nanone tutibagije yuko imisozi itandukanye yo muri teritwari ya Masisi ubu umutwe wa M23 ukomeje kuyizanamo abasirikare benshi cyane, higanjemo abakomando ngo biteguye kurinda bikomeye cyane iyi teritwari ya Masisi, nyuma yo kumenya yuko mu ntego zikomeye FARDC ifite kuri wa mugambi w'abasirikare 60,607 bateguye na FARDC ngo kwikubitiro bashaka na teritwari ya Masisi n'ibindi bice bitandukanye bigize Kivu y'Amajyaruguru by'ingenzi cyane. Kandi kwikubitiro bakaba bari gushaka bya birombe by'amabuye y'agaciro biri za Rubaya, Bihambwe ndetse n'ahandi hatandukanye, nk'uko amakuru ashingiye ku butasi ari guturuka hagati mu ntare za Sarambwe akomeje kugenda atugeraho, ndetse kandi no ku ruhande rwa FARDC bivuga yuko ngo bari gutegura ibitero bitoroshye cyane kuri n'umutwe wa M23. Ibiro ni biri kubera muri teritwari ya Masisi, mu gihe kandi ni Warikare naho ibintu bitoroshye. Reka tujye mutama tubwira Warikare bimeze gute. Tuvugana mu misozi myinshi itandukanye yo muri teritwari ya Warikare haracyagaragara icyitwa imirongo migari, cyane cyane y'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itonze mu misozi yahitwa za Shabunda, ahitwa za Mutakato ndetse kandi no mu misozi yahitwa za Mutongo, utibagiwe Ngora, Mitusenge no mu bindi bice bitandukanye. Biranagaragara kandi ahitwa Tenderukara, bikagaragara ahitwa Ishunga, Kigoma, utibagiwe Mpofi na Kisi, Kembe. Bikaba biri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibikorwa byatangijwe guhera ku munsi w'ejo, cyane cyane byo kuzana ibikoresho byinshi n'abasirikare. Ni nyuma yuko kandi uyu mutwe wakomeje kugenda usatira ibice byinshi bitandukanye byahariya muri za Kabamba ndetse kandi n'imisozi itandukanye yahitwa za Masingu. Ni umutwe wa M23 bivuga yuko uri kototera ibice byinshi by'ingenzi bi strategique. Rero bikaba biri byo ngo byakiriye amarenga uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi yuko bagifite ibi urugamba
rugamba rukomeye ndetse kandi no kongera abasirikare mu bice byinshi bitandukanye, ngo mu gihe baba batabikoze badashyitse abasirikare hari azabiruwe, batazanye abasirikare za Mondindi, batabazanye ahitwa za Bikure na Muhuru, utibagiye mu Ngiti no mu misozi yegereye mu Kwaniyama na Kisumba na Babango n'ahitwa Rubutu no mu misozi ya Kisengese na hari azasweru, ngo ibintu bishobora kuza kuzamanitse kandi bigakumirana cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko ubu mutwe wa M23 wambariye urugamba kandi biragaragara yuko imisozi myinshi itandukanye hano muri Warikare, cyane cyane imisozi yegereye hariya muri teritwari ya Masisi, cyane cyane hariya za Kibati ndetse kandi n'imisozi itandukanye yegereye iriya misozi igana za Kishanga, cyane cyane iriya misozi igana za Muriri, Ntoto na Kalonge, aho hose ngo uyu mutwe ukomeje kuhazana imisada y'abasirikare benshi, byaciye amarenga bikanatuma FARDC itangiza imisada yo kuzana abasirikare mu bice byinshi bitandukanye bya Warikare. Nibiri kubera rero i Warikare, reka dukomeze n'amakuru yacu tujye mu bice turebe ibiri kuvugwa Igoma naho hari andi makuru ahari. Twumva Igoma bimeze gute Mutana? Ubu tuvugana mu mujyi wa Goma haracyakorwa imikwabu idasanzwe mu misozi myinshi itandukanye, ahitwa Mukakatindo, mu misozi itandukanye yahariya muri za Mugunga, mu bice byinshi bitandukanye bya Rusayo, Rutoki ndetse kandi n'ibindi bice bitandukanye. Ni nyuma yuko kandi uyu mutwe uko umunsi ugenda uzahaza undi, cyane cyane muri uku kwezi mbere mu ntangiriro zako ndetse kandi no kugeza muri ano matariki, bakomeje kugenda biganza cyane mu bice byinshi bitandukanye, bari gukeka yuko ngo birimo icyitwa za Wazalendo ziri hano mu mujyi wa Goma. Bikanavuga yuko kandi ibi byose biri gukorwa ku ruhande rw'uno mutwe, nyuma yuko bari kuvuga yuko ngo hari abakozi ba ANIE ndetse na Demiyape, uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bohereje n'ubiri mu bikorwa by'ubutasi, baje bamwe muri bo bahereye mu no mujyi wa Goma. Abenshi ni abari kugaragara ari abamotari, abandi ari abanyonzi, cyane cyane baje gufasha ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutata ibyo AFC intare zasarambwe bari gukora mu rwego kugira ngo rebe buryo kingo bashobora kuba bagerageza gutanga amakuru ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakaba babona buryo ki ngo bashobora kuba bagira gutya rwose ngo bakamenya amakuru ibiri gukorwa n'uruhande rw'uno mutwe, ngo hanyuma bakabona buryo ki bagaba ibitero bahereye mu bice n'ubundi budacunzwemo umutekano neza muri no bice byo mu mujyi wa Goma, nkuko situation ubona yuko ikomeje kugenda iba mbaya sana. Ubu rero kwikubitiro imisozi yahitwa za Rusayo niho biri kuvuga yuko uyu mutwe watangiriye imikwabu, kandi ibi bibaye nyuma yuko n'ubundi imirwano yagiye isatira imisozi myinshi hano muri teritwari ya Masisi, cyane cyane iriya misozi itandukanye yahariya muri hariya kwa Burora, ndetse na kandi nkuko situation ikomeje kugenda isatira iriya misozi yegereye za Rumbishi, cyane cyane mu cyerekezo cya Karehe ugana muri teritwari ya Masisi. Bikavuga yuko rero biri guca amarenga yuko FARDC ishobora no kuba yagaba ibitero biturutse hariya za Warikare, kuko ngo Warikare hakomeje kuzanwa intwaro nyinshi ziganjemo drone z'intambara, ngo kandi ibi bishobora gukorwa ku bufatanye bukomeye n'abaturage cyangwa se n'icyitwa Wazalendo n'aba FDLR bakomeje kubarizwa muri uno mujyi wa Goma. Ngariko umutwe wa M23 ntubashe kumenya batise uyu no mu FDLR cyangwa se nagaro mu FDLR kugenda ruzanwa. Ni mu gihe kandi bari gukora bajyanye ibijyanye na sabotage tactique, bikorwa bigamije gusenya ibikoresho by'umwanzi. Turabwira kandi bijyanye na operation de dominage, gukura ibisasu byatezwe ku butaka. Turebe kandi bijyanye na contre offensive kuri base de rentrée, aho ibisasu cyangwa se indege ziri guturuka. Turebe position avance ari ibirindiro z'urugamba. Turaza kandi kwabwira mu wavre de insacrement gukikiza umwanzi biri gupanga gukoreshwa na FARDC, n'uburyo M23 iri gukora transfer de commandement, guhererekanya ubuyobozi ku rugamba babahindura abari muri Sud Kivu bakajya muri Nord Kivu. Turebe l'enfort logistique, kongera ingabo n'ibikoresho biri gukorwa na M23. Turebe appui aérienne rapproché. Turaza kandi no kwinjira mu bindi bice bitandukanye, turebe ibiriko biragenda biba. Turareba amakuru akomeye yagimaze kugera muri GD ya FARDC ndetse n'icyo bagiye gukora. Abanywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hitucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru yacu, dutangire twumva Mutama atubwira ibijyanye n'abasirikare Burundi bamaze kugera mu bice bitandukanye. Iby'igisoda cy'Uburundi byifashe gute Mutama?
Pasiyo ku gisirikare cya FDNB uko biri kugaragara aka kanya, FDNB ikomeje kuzana ibikoresho byinshi cyane byiganjemo izi ntwaro ziremereye, ziganjemo ibifaru cyane cyane bikomeje gucishwa kuri uno muhanda wegera hano za Gatumba uva Uvira werekeza hano za Bujumbura. Ibi kandi byamaze gukorwa nyuma y'uko umujyi wa Uvira kuri uno munsi hanagaragaye indege bivuga y'uko zazanwe ziri gutestingwa kugira ngo barebe y'uko uruhande rw'igisirikare cya M23 bafite ubushobozi bwo kuba bahanura indege muri pozisiyo yegereye mu cyerekezo barimo. Ibi rero bikavugwa ndetse kandi bikemezwa yuko igisirikare cya FDN byifatanyije n'abacacu ndetse na FRDC bagejeje kuzamura indege ebyiri, indege ya Sukhoi 25 ndetse kandi na drone CH4 kamikaze bakazizana hano muri bino bice bya Uvira ndetse kandi mu byerekezo bigana za Runingo ndetse na Kirwa kugira ngo nibuza barebe yuko mu makuru rero hari imbere ku Mutama akomeza kutubwira biravuga ko kuri ubu agiye kongera kugeragezwa indege za kamikazi kuko bigaragara ko mu makuru atatu nayo komeje imyiteguro ikomeye ndetse FARDC irateganya guprofita ISSRF ikabasha kugira bimwe mu birindiro bya M23 isenya. Mutama komeza ngo M23 idafite ubushobozi bwo kuba yahanura indege z'uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri pozisiyo runaka yegereye aho iri mutwe wa M23 kugira ngo kuko ngira ngo murabizi neza yuko ibi bice bya hano muri Uvira cyane cyane n'imisozi ya Zaruningo Kiriba ni imisozi yegereye hariya za Kamanyora, ni imisozi yegereye hariya za Bideka aho M23 iri aka kanya. Nicyo cyatumye rero ngo FARDC igerageza kuzamura indege kugira ngo irebe yuko nibuza M23 itagerageza kuba yatera izi ndege kugira ngo ishake kuzihanura, ariko bikavuga yuko byakozwe ku buhanga budasanzwe. FARDC ifatanyije n'abacancuro basanzwe n'ubundi bafatanya n'igisirikare cya FARDC FDNB igisirikare cy'u Burundi, ariko nubwo biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kudeployinga abasirikare benshi muri no mujyi wa Uvira. Ubakakaye turi kuvugana nibuza abasirikare batari hasi 2350 bamaze kugiswa mu mujyi wa Uvira, cyane cyane no kuvuga yuko higanjemo abakomando b'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nibyo ntabwo ari ibanga, abasirikare benshi ba FARDC bari kugezwa muri Uvira. Hari abari guturuka mu ntara ya Tanganyika, mu ntara zitandukanye, hari abari kuva Kindu muri Maniema, hari abari kuva Karami, aho bigaragara ko bari kwitegura urugamba rukomeye rwo kugira ngo barwane. Ni mu gihe kandi ibi byose biri gukorwa mu gihe kuri ubu amakuru harayoboye ayandi agaragaza ibiri kugenda biba abiwari kare naho habaye urugamba rukomeye. Mbere ko turi buze kwinjira Mutama tubwira ibijyanye n'imirwano ikaze kandi ko makomeye iri kubera mu bice za Karehe, ndagira ngo munyemerere tubanze twumve ibijyanye n'ibiri kubera iwari kare, tubabwire uko bizagenze maze tuze tujya ni Karehe nawo turabiri kugenda biba. Amakuru dufite aravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibiro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo barasaniye mu gisagara cya Pinga mu teritwari ya Warikare. Hapfa umusirikare umwe wa leta, umuyobozi wo muri iyo grupoma ya Kisimba iherereyemo igisagara cya Pinga bwasobanuye ko umwuka mubi hagati y'impande zombi watangiye ubwo Abazalendo bari bavanye ku rugamba nk'uko bigaragara. Amakuru ari kandi twamaze kuba twakakira avuga ko Abazalendo bagenzuraga inzira zerekeza muri ibi bice, aho rero Abazalendo bari bageze mu nzira basaba umusirikare wo mu mutwe w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe imyitwarire kubafasha kugeza iyi nkomere ku bitaro bikuru bya Pinga. Arabzanga bahise bamurasa itapfa. Urupfu rw'uyu musirikare rwarakaje bagenzi be nabo bakorera muri uyu mutwe w'ingabo, barasa kuri Wazalendo mu rwego rwo kwihorera, hakomereka babiri muri bo. Impande zombi zatangiye kurasana bikomeye. Abaturage bo mu gisagara cya Pinga bacyo ubwoba ibikorwa by'ubukungu byo muri iki gisagara byose byahise bihagarara by'agateganyo. Ubuyobozi bw'ingabo za leta bukorera muri Warikare bwahageze busaba impande zombi guhagarika imirwano, hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane abateje ikibazo ndetse nuko bari buze gushaka uburyo bagishakira igisubizo. Ibi rero akaba ari ibizabaye mu gihe n'ubundi imirwano ikomeye yo muri ibi bice irakomeje kandi n'urugamba narwo ntirworoshye. Nimunyemere tugikare Umutama tubwire ibiri ko birabera Karehe ndetse nuko kugeza ubu mu bindi bice byifashe. Mutama, Karehe bimeze gute?
tuvugana imirwano yongeye gukomera cyane mu misozi y'Ikarehe cyane cyane mu byerekezo by'ahitwa Nyambasa ndetse kandi no mu bindi byerekezo bitandukanye aho ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabweho igitero kidasanzwe n'uruhande rw'umutwe wa makumyabiri na kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 nibwo FARDC yatangiye gushyiraho za barriere kugira ngo icekinge imenye iby'abaturage binjirana mu bice bitandukanye nk'uko Mutama akomeza kugenda bidusugurira mu buryo bw'iramvuye. Imisozi ya hariya muri Shabunda ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FARDC, ibi kandi byatangiriye cyane ku baturage batuye mu misozi myinshi itandukanye itungamiye icyitwa Shabunda, cyane cyane imisozi bwana munyamakuru nakubwiza ukuri ko ikomeje gukekwa yuko ishobora kuba ngirimo abagambanyi cyane cyane bari gufatanya n'icyama cyama 23. Ibi rero kugeza ubu rero biri kuvugwa ndetse biri kugenda bitangazwa ko hari abaturage bo mu bice bya Shabunda baba bari gukora n'izasarambwe mu bijyanye n'ubutasi, bakagaragaza ko kuri ubu ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ko bihungabanya umutekano, byatumye ingamba zikomeye zibirana n'ibicungiro umutekano zikazwa nk'uko Mutama akomeza kugenda abitubwira mu buryo bw'iramvuye. Ikubitiro biragaragara yuko ibice byinshi FARDC yatangijemo imikwabu by'abari imisozi ya Shabunda, imisozi itandukanye ya hariya za Warungu aho 23 itaragera, biragaragara yuko bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Kwikubitiro rero imisozi FARDC iri gukoramo imikwabu, nakubwiza ukuri yuko ari imisozi yitwa Kiraro ndetse n'ahitwa Kashungu, utibagiwe Rubaho, imisozi ya Bangi ndetse na Mibongwe, utibagiwe Kakuri. Ibi bibaye nyuma yuko 23 yamaze kugera mu misozi yahitwa Kagogo ndetse kandi 23 biri kuvuga yuko imisozi ya Kakamba ndetse n'ahitwa Bitobolo, utibagiwe Kasa ndetse na Arimba na Nkoba byamaze kwemezwa na FARDC yuko uyu mutwe wamaze kwinjira muri ibi bice mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi kandi bikavuga yuko 23 mu kwinjira mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Shabunda biri gukorwa mu bufatanye bukomeye cyane abaturage bafitanye n'uyu mutwe wa 23, aho ubona yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barebe buryo ki barebe buryo ki bakora igishoboka cyose kugira ngo bafunge amayira yose kugeza ubu rero ku bijyanye no gufunga amayira nk'uko Mutama bitubwira, biravugwa ko biri gukorwa kugira ngo hataza kuba concentration cyangwa infiltration y'abarwanyi benshi mu bice bitandukanye bikagora FARDC gukora operation. Mutama arakomeza bisigura mu buryo bw'iramvuye 23 iri gukoresha kugira ngo ikurikirane amakuru y'ibyo FARDC iri gukora mu duce twinshi dutandukanye. Bwana munyamakuru birasa naho byongeye guhindura isura ubu ngubu. Iyo misozi nkubwiye haruguru Keisha, imisozi itandukanye twagarutseho cyane, iriya misozi yegereye ahitwa za Mutarindwa, ahitwa za Mutariruwa n'ahitwa za Rungungu na Mbagi, aho hose FARDC ikomeje kwakora imikwabu idasanzwe muri Shabunda ndetse kandi no mu nkengero z'isantere ya Shabunda ndetse no hafi y'ikibuga cy'indege. Nibiri kubera Ishabunda ari mu gihe kandi mu gisagara cya Uvira naho bivugwa ko ibintu bitifashe neza. FARDC ikomeje gukora operation Ratissage ndetse biranavugwa ko ari bamwe bagiye batabwa muri yombi bakurikiranweho ubugambanyi ndetse no gukora rero uruhande rw'izasarambwe. Reka twumve Mutama twinjiza Uvira tubwira uko bimeze. Mutama, Uvira bimeze bite? Tuvugana ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye gukomera cyane nyuma yuko FARDC itangije ibikorwa byo gusakasaka abaturage mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Uvira. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ubu muri Uvira hamaze gufatwa abaturage batuye muri no mujyi wa Uvira mu duce twinshi dutandukanye two muri no mujyi wa Uvira, cyane cyane ino misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. FARDC yagiye itangiza imikwabu yo gusakasaka abaturage nk'ubu, cyane cyane ino misozi ya za Kavimvira, cyane cyane ino misozi ya Kibondwe ndani ya ndani mugirwa hagati hano muri Uvira, imisozi ya Munanira, hamaze gufatwa abaturage bagera kuri 6 basanganywe intwaro z'imbunda, cyane cyane izi ngizi zikoreshwa mu buryo bwa ibi rero bikaba bivugwa ko izi ntwara abaturage bafite muri Uvira zishobora kuba zifite aho zihuriye n'abashaka kuzahungabanya umutekano. Mutama aragenda atubwira n'ibindi bisobanuro ko byo babashije kuronka. Mutama, akomeza.
Advance ndetse kandi bikanavuga yuko hari n'izindi ntwaro zasanganywe abaturage batuye hano muri uno mujyi wa Uvira. Ibi kandi nyuma yuko FARDC yafatanye abaturage imbunda muri uno mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bivuga yuko ibi byose abaturage ngo babibika cyangwa se babibika mu mazu yabo mu rwego kugira ngo babikoreshe, bazabikoreshe ngo uyu mutwe wamaze kwinjira mu bice bitandukanye ngo birwanaho. Ibi rero ubona yuko byamaze guhindura isura ndetse kandi bikanavuga yuko babiri muri bo bafashwe b'abagore, bivuga yuko ngo ari iby'abawazalendo bari bamaze iminsi baza mu mazu yabo cyangwa se baza kugira ngo babacumbikire mu masaha amwe n'amwe. Bikavuga yuko rero ngo ibi byose byakozwe ku ruhande rwa FARDC nyuma yo gusanga yuko ngo no mujyi uko umunsi ugenda uzaza undi uzamo akavuyo, ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri uno mujyi wa Uvira, aho ubona yuko rwose umujyi wa Uvira nawo ugeraniwe cyangwa se ukomerewe. Ubona yuko intambara yatangiye gututumba muri uno mujyi wa Uvira cyane mu gice navuga yuko cyane kigizwe n'ibice bya za Kibondwe, imisozi ya za Kavimvira n'utundi duce dutandukanye turi mu mujyi rwagati wa Uvira. Ubona yuko ibintu byahinduye isura cyane n'ino misozi ya Shenge, Kirungu, Kitara ndetse na Karundwe uko umunsi ugenda uza haza undi. Ibironi biri kubera mwabiriya bice byo muri Uvira, oro bigaragara ko hakomeje kugenda hakorwa ibidasanzwe, ariko hagati aho rero banywanyi hari n'andi makuru ahari agaragaza ko mu bice bya Rucuru imirwano yakomeye. Turinjira Rucuru mu buryo bw'iramvuye. Mutama, Rucuru bimeze gute iyo mirwano? Pasiyo ku gisirikare cya FDNB uko biri kugaragara aka kanya, FDNB ikomeje kuzana ibikoresho byinshi cyane byiganjemo izi ntwaro zireme. Imirwano yongeye gukomera cyane ndetse kandi yongeye kundira isura mu bice bya Rushuru, aho nakubwiza ukuri yuko ibice bya Rushuru aka kanya imisozi yegereza Rwamarehe ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hariya hafi y'ikiyaga cya Edouard, urugamba rwongeye guhinamira ndetse kandi urugamba rwongeye gukomera cyane. Ni nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 guhera kuri uno munsi ndetse kandi no ku munsi w'ejo iriya misozi ya za Rwamarehe ndetse n'ahitwa za Karimbo bakomeje kugenda bahegereza abasirikare, ariko ibi byabaye nyuma yuko iriya misozi ya za Bwera, Kinyambu ndetse na Kagera habereye imirwano idasanzwe yahanganishije uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa 23. Ubu rero tuvugana ndakubwiza ukuri ko ibintu byongeye kubera cyane kandi byongeye kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, niko urugamba rukomeje kugenda ruhinamirana cyane mu misozi ya hano za Rushuru cyane hariya za Buheri. Biravuga yuko byemezwa yuko umutwe wa 23 n'iriya misozi ya za Karambi batigeze bamaramo icyitwa Wazalendo, kandi izi za Wazalendo akaba arizo zikomeje kugenda zigaba ibitero muri iriya misozi yegereza Rwamarehe ndetse na za Karimbo. Bikavuga yuko rero ibi kandi byanatumye uyu mutwe abasirikare wari ufite hariya za Kivungira ndetse n'ahitwa za Butambo na za Buzingo babazamura bakabajyana muri byerekezo byariya Rwamarehe, Karimbo, Kagera ndetse n'ahitwa za Bwera, kugira ngo rero buryo kibahangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko cyane pozisiyo y'ibi bice navuga yuko haherereyemo icyitwa Wazalendo cyane zihishe muri ibi bice, ariko nubwo ngo ari mu ishusho ya Wazalendo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko FDLR arizo ziri bino bice cyane zikomeje kugenda n'ubundi zigerageza kugaba udutero shuma ku ruhande rw'igisirikare cy'uno mutwe mu bice uherereyemo bino bice bya hano muri teritwari ya Rushuru. Aho ubona yuko teritwari ya Rushuru mu gihe gitoya biramutse bibaye nk'uko biri kuvuga yuko FARDC iri gutegura urugamba rutoroshye rwo kugabamo ibitero simusiga, bishobora kuba ihurizo kuko n'ubundi mu buzima busanzwe biragaragara yuko n'ubundi FARDC ishobora kuba ifite ingenza cyangwa se abasirikare muri no misozi ya za Rushuru cyane no misozi ya Kinyambu, Rwamarehe ndetse n'ino misozi ya Bwera, nk'uko n'ubundi bintu bikomeje kugenda bigaragara muri no misozi yo muri teritwari ya Rushuru. Ibironi biri kubera Rucuru banywanyi, aho bigaragara ko hose urugamba rukomeje kugenda ruhagera, urugamba rukomeje kugenda ruba imberenge nk'uko amakuru adushyikira bigaragaza. Ni mu gihe kandi Warikare muri teritwari ya Warikare nayo urugamba rukomeye rwagezemo nyuma y'ibyabereye Impeti, Pinga n'andi hatandukanye. Kuri ubu rero biravugwa ko umutekano uri guhungabana cyane wice by'Warikare. Abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bahunga bava mu byabo bitewe n'ubwoba bw'ibiri kuba. Mutama arakomeza tubwira twinjize Warikare bimeze gute Mutama? Tuvugana imisozi Warikare hashobora kuba intambara idasanzwe itandukanye niyo dushobora kubona mu bindi bice, kuko icyitwa Warikare aka kanya ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo urabona yuko bari kwitegura urugamba rutoroshye rwo guhangana n'umutwe wa 23 mu bice byinshi bitandukanye byano muri teritwari ya Warikare cyane aho nakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzambiramo cyane ndetse kandi aho bikomeje kugenda bikomera cyane ni ino misozi cyane yegereye ahitwa za Mubanda
mihanda, ndetse kandi ni imisozi yegereye ahitwa za Nyenzira, aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kugira gutya bakagaba igitero kidasanzwe ahitwa muri Mayuwano. Ahangaha ni hafi y'imisozi yegerezanye Bitakiri ndetse na Busurungu, aho bivuga yuko aha za Busurungi ndetse na za Karari FARDC hagabye igitero nyuma yo kumenya yuko n'ubundi intare zasarambwe cyangwa ma 23 hari abasirikare bari bahakuye ahitwa Katuhunda mu misozi yegereza Busurungi, hari mu misozi ya za Mihanda, bakabazamura baberekeza hariya za Busurungi ndetse n'ahitwa za Kiwuri. Aha rero Kiwuri niho bivugwa yuko ndetse kandi byemezwe yuko habereye imirwano idasanzwe yaje gusakiranya uruhande rw'umutwe wa ma 23, kuko ngo iyi ni operation yaje gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho abasirikare benshi baturutse ahitwa Musenge, abandi bagaturuka ahitwa Masingu Idunga, abandi bagaturuka mu byerekezo bya Nyasi bamanuka ku mihanda rute sonari 3, abandi bava ahitwa za Buringa bamanuka berekeza za Misenge bahuriramo n'abari basanzwe mu byerekezo bya Mayuwano. Ibi rero byateguye kugira ngo uyu mutwe wawuca intege, kuko bivuga yuko imisada y'abasirikare ba FARDC yateguye mu buryo budasanzwe, kuko bari bamaze kumenya yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare bari kuva hariya za Bihambwe, abandi bava mu Kibati bamanuka ahitwa za Kibahi, abandi bamanuka hariya za Kinigi berekeza za Kikoma, kugira ngo arebe uburyo ki bahangana n'igisirikare cya FARDC berekeza muri byerekezo bya Warikare. Ariko aka kanya Kiwuri ndakubwiza ukuri ko ni agace kabereyemo imirwano, ndetse kandi ku mpande zombi hagarayemo guhangana gukomeye, kandi biza no kurangira uyu mutwe bivuga yuko ngo waje gutsimburwa muri aka gace ka Kiwuri, nk'uko amakuru yo guturuka hano za Kiwuri akomeje kugenda atubwira yuko ibintu byakomeye kandi bikaba n'ihurizo muri no misozi ya hano za Kiwuri muri teritwari ya Warikare. Nibiri kubera rero i Warikare, ariko n'ubundi mu bice byegereye Rubero naho urugamba rukomeye rurakomeje, mu gihe kandi na ADF nayo ikomeje gukora ubugizi bwa nabi. Mutama, Rubero bimeze gute? Zitandukanye i Rubero hari ibice igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo batangiye gukoramo ubukangurambaga budasanzwe ku ruhande rwa FARDC iri gukoresha icyitwa Wazalendo kugira ngo babwire icyitwa abaturage kugira ngo bahunge utwo duce, kuko biri kuvuga yuko utu duce ngo turi muri riske zone cyangwa se ari uduce turimo ibibazo bikomeye cyane, kuko biri kuvuga yuko iyi misozi yahitwa za Musenene ndetse kandi imisozi yahitwa za Kishambiro, iriya misozi yegera ahitwa za Matete, birumvikane ko ari muri birometero bikeya cyane werekeza ari Mbongo. Bikanavuga yuko kandi iriya misozi yegere za Kayina, utibagiwe za Kasebe ndetse no mu bindi bice bitandukanye, ngo FARDC iri gutegura ibitero by'indege za drone ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara ziganjemo amahelicopters Sukhoi 25, ngo bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa ma 23. Ku ikubitiro rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangije ubukangurambaga ku ruhande rw'abaturage batuye muri iyo misozi itandukanye, cyane cyane ubukangurambaga buri gukorerwa mu bice bitarimo uyu mutwe, ariko nanone bica amarenga yuko n'ubundi FARDC igiye gutangiza ibitero bidasanzwe muri aba bice cyane byegereye ahitwa Rubero, cyane cyane ngo biganza mu bice n'ubundi birimo ibirindiro by'uno mutwe wa ma 23.